Wala digu takalala ate pataptapakan ni acara pemberingate ni channel YouTube pa YKB TV panewe jewa. Toma abda trenga panali na muerda mai dakat dengi pande wali barna tawai geli tapaya da ta sapaya. Oro dua ate kalau koko moe mori nyawe ni lodo kampakako poe tole kane kalau gawai na piamu. Nyawe kama melangi nawe dua ate kalau koko na 25 nelodo apua pekasa naga kamrenge na libia di kobolan 25 ke toma abda merenge pom padege bada matalu ibn pakako tintole kam yame yang mamtua kanyayang na tadano yata yata gai naga libia perenge merkyaki kamatalu ibn pakako tintole kam lapata kamu ay kadekerage lodo mun gede renge mandi sebaya mamakadekero ngana namane morobesu keretu atagulisu caktukam amin. Allah digu linmori prengende lodo tadake wage wali buku renungan wasiat ne katawan ndu gunawe yallanya amando tadake wage wali kitab Mazmur mata tudak dulu iya tauku kubulane lugunawe linmori ne titole kagu ne gelimadanamu yo ko lage apa selawaga wali barada awola waga. Allah digu rapena mori ne ito dana bisa kiwe bata pakat tutu kuawa oleh atana apa cawe barana hidimi dabei mema daipa duteki belika ne da dua ne adua laito kon dabei mema bagi inako badana perlu mowe maneda apa tutu pengudawe barata gaika eta balugu hindanda na tutu bawe bakanyiki netitolona ka enga manoto nawe arna yala amandrowe ngarakua nawe oladi gula penamori neti papoda da ito nyakawe papoda na toko jauta na poda kaige bapeiwai nawe padana aman kaina neti bana pakako tole kana barada ole atana akan nisikawa mono update nawe nekkeme dainana kawode kana aina waina na etawe neti toleka na pawali ki arumata na yala lapata ngarakua nawe toleka na paaro ki barna yala kan dekera na toko jauta ngarakua atanda beni dai ki poesi aro barna yala lapata kanyawe neti mate montoleka gulubinake nyawe kana ape mono waike neti tole kagu di madana mo yalla kalubuina ki ngarduka na atanda beiga apa ngeta kuage da dua arobaragu taka kuaige na yalla pawaigu nya awida lawika tadi ngarakua na perawi na name ata agobaga nyawe kana medengi pasalla ko waga o yalla wali di madana na kainagi wala dadi gura pena miori apa we papoda na toko jauta noto kita poda kaige neti tintole kada ito bangege badana bisa kaiwe bata tagelawi oleh atanda apa ngetage da dua asangka barna yata yata taka abisa kipa pakako da nyaki doe bata pilige tole kada gaika enga manandi nawe arna yala tadeke tuda wali barna toko jauta neti tole kada nege lima dana yalla dan lima dana kidawe hidimi da beida labata tamodana ina kowe popola we toleka barana mono tapedewe bata kako we be atana yalla tin toleka nya amando we toleka dan nya kinakame agopada mono da beida netin toleka de yata yata ina kowe mai danelono tomo ge ngarakua na we tole kamarna yala kanyako amandowe akan nikiwe ngarakua na tama munlosomu dodo mun gede amin maida kata supaya omori memelangi lang taka gone tilipiamu tondo talarang tidi mun barama apnunga ma gai kama padegi kama waike boyu yalla amandowe ngarakua na we tole kama
akan niki yang ngarakua na kako ma ye buata mapada ke pada matalu e pampakako tintole kama takama dengung yang mamtua kanyako ayama pesi gai kama talu net libia pamuai kadeke rage tintole kama lodo mo gede rangi mali sebaya mamak deke ro ike ngarna namani borom Yesu Kristo atang lisu cakto kama amin. Wala digu duka kinalin muri perengat nelono dubula kage like we subscribe mono peratu ke baro le atamu net peratu ke baro le atamu oleh kai wana kako na be atana yala maringina.